Re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela ditabeng tša bošegombio le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. The ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. Mokgatlo wa ANC o re o ya go ipiletša kgahlanong le kahlolo molatong wa tšhomišo ya leina le leswao la mokgatlo wa Umkhonto weSizwe. Ja sa le ke phela ka thata go fitlhelela gona yaanong ke dula mo merakeng ya batho ke rua ke batho mo merakeng. Motsofe wa mengwaga ye 15 ka Northwest o hlobaetšwa ke go hloka pukwana ya boitsebišo mengwageng ye 30 ya demokrasi. These kids here today, there might well be a young Mapaka waiting in the wings. Dipapading bjale leo le nepilego go hlabolla dipapadi tša cricket ditikologong tšeo di itlhakelago le go rogile ka mošito ka Afrika. Batho besho thobela tša lehono ditaba ke lesolela tšona le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Mpho Teme. ANC e ikemišeditše go dira boipiletšo kgahlanong le kahlolo tahlegelong ya yona ya ntwa ya yona ya moragorago le mokgatlo wa MK mabapi le tšhomišo ya leina le leswao la Umkhonto weSizwe. Kgorotsheko e ganne kgopelo ya yona ka ditshenyagalelo magareng ga dilo tše dingwe, tlhokego ya tšhoganetšo le go se be gona ga taolo ya molao ga mmogo le go hwetša mohola wa gore ANC e paletšwe ke go hlatholla molato wa gore go šomišwa ga leina le leswao go na le kgonagalo ya go gakantšha goba go fora bakgethi dikgethong tša mopitlo 2024. Dibeke di sekae pele ga dikgetho go bonala e ka ntwa ya go baka leina le leswao le lotsitšego go dipolelo gana go fela e sa le gole le go fela. The issue is not about ANC emblem versus MK emblem. It's about what has been seceded to the ANC as a trademark that belonged to the ANC today, which is Umkhonto weSizwe that Zuma has got. Jacob Zuma didn't go and call his party Umkhonto weSizwe with a different emblem. He called it Umkhonto weSizwe with everything and only added party at the end. Kgorotsheko e ganana le kgopelo ya ANC e potlakilego ka ge e re sentše nako pele tšea dikgato. Kgorotsheko kgolo e boletše le gore yona ga e na le maatla tabeng ye, maatla ke a kgorotsheko ya dikgetho. Tabeng ya gore Umkhonto weSizwe party e tšetše molao o bitšwago Trademarks Act, kgoro a ya godišega gore tšhomišo ya leina le leswao la Umkhonto weSizwe go tla šarakanya goba go gakantšha bakgethi. Maikutlo a maphaga ka bobedi a fapane tabeng ye. I'm happy that the ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. If Zuma calls his party Nkandla party, Umsholozi party, Umshiniwami party, all these funny dance that is associated with, we will not have a problem with the ANC. Ka go le lengwe ANC ga se a hlakiša bokamoso bja Jacob Zuma. Zuma has been playing these tactics because he wants to say he was expelled when he has expelled himself from the party. So that tactic equally works for him in galvanizing victim syndrome approach of Jacob Zuma. MK e šetše e tšere sephetho sa gore e ya go šomiša sefatlhego sa Zuma dipampiring tša dikgetho. Pijana re botšišitše gore na o ka eletša ANC ka goreng morago ga go laetša gore e ya go hlotla sephetho sa kgorong tshekokgolo ka Durban tahlegelong ya molato wa tšhomišo ya leswao la mokgatlo wa MK. Letlakaleng la Facebook Open Cheche o re mokgatlo wa ANC ga o tlogele leswao la MK o hlokomele maphelo a badudi ba senago metse kua metse magaeng le tlhokego ya mešomo yeo e phetotšego mmotlwa setšhabeng.
Traffic Masangane o re ANC ga ishetjane le dikgetho e kgaogane le MK ka gobane Zuma ga ana matla a mantši. Letlakaleng la X Shoti Senyolo o re ANC ga e tlogele go šala mokgatlo wa MK morago eupša ba šetše kudu mananeo a bona a go kaoketša bakgethi. Mpho Mokoena o re keletšo ya ka ke gore ANC ba seke ba senya mašeleng ka go leba dikgorong tsheko. Ke nako ya maleba go uetša bakgethi ga ba šomiše mašeleng gabotse go itukišetša dikgetho. Re leboga go kgatha tema ga lena. Molato kgatlhanong le badudi ba seswai ba Nigeria bao ba latofatšwago ka go hlola dikgaruri phatlalatša ka Kimberley o šutišeditšwe ka Labohlano. Molato o šutišitšwe gore go tšwele pele ka dinyakišišo le go lebedišiša ge ba banna bao ba ka be ba ena le mangwalo a maleba a go ba ka mono nageng. Sepolesa se rometswe ka bongata nakong eo baqosuwa bana ba robedi ba hlahellang kgotla. Borobedi bona bo ile ba tshwarwa ka mora boipelaetso kgahlano le ho tshwarwa ha letswalla le leng la Nigeria ka dithethefatsi. Ba boetse ba ne ba ipelaetsa ka boitshwaro ba sepolesa nakong ya ho phenyekolla matlo a bona. Nakong ya ho tshwarwa ha bona, sepolesa se ile sa sebedisa dikulo tsa raba ho ba qhalanya. Re santsane re batlisisa hore na baqosuwa ba ka hara naha ka molao le hore na ha ona qoso tse ding tseo ba tobaneng le tsona ka ntle ho yenana eo ba tlileng ho yona nyeweng ka sheno lena. Ditlaleo di kuma ha baqosuwa ba ile ba thuba difenstere tsa station sa sepolesa le hona ho senya makoloi a sepolesa. Ha ona motho a tshwanetseng a kene ka hara Afrika Borwa a hlasele maponesa hoba maponesa ko ona a re hlokomela ke bona ba re sireletsang ka hara di-borders tsa rana. A le mong ho baqosuwa o tobane le diqoso tsa ho otla, tshenyo ya thepa le ho baka merusu pontsheng. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Longwe Thwala o thuntšitše le go bolaya naletšana ya kgwele ya maoto Senzo Meyiwa. Ditatofatšo tšeo di thušago di boletšwe ke Thulani Mngomezulu, moemedi wa molao yo a emetšego molatofatšwa wa pele Muzi Sibiya nakong ya ge a botšološišišwa Sersanta Batho Mogola e le go yo mongwe wa banyakišiši. Mngomezulu o latofatša maphodisa ka go bipa molato. Ka gare ga ditatofatšo tša go garola matswalo, Thulani Mngomezulu yo e le go moemedi wa semolao wa molatofatšo wa pele Muzi Sibiya o boletše a sa metše mare ka ditatofatšo tše. What is gathered on this statement shows that the person who shot Senzo Meyiwa on that evening was Longwe Thwala. Ifela Mngomezulu ga se a fetša fao o boditše Sersanta Batho Mogola ye le go mongwe wa banyakišiši molatong wo gore motho yo a thuntšitšego le go bolawa Meyiwa e be e le karolo ya bao ba bego ba le ka ntlong yeo letšatši leo gomme seo se diragetše morago ga diphapano. According to the evidence that I have as a defense, he was shot when he was separating Longwe and Zandi who were fighting. Go ya le ka Mngomezulu molato wo o apeilwe gomme maphodisa ka moka a o amega go molatong wo a bolela maaka maikemišetšong a go šireletša motho tsoko. They all cooked this evidence, these investigations. All right. Yes, they know who they were protecting. I view that as an insult when you say we've cooked. We are not bought to cook something and present it before the court of law. Mngomezulu o tulotše seo se boletšego ka sengwaleng sa abuti ya Senzo e le go Sifiso seo se badilwego ke Toloki pele ga kgorotsheko. Ka sengwaleng seo Sifiso o hlalosa ge a boditše tšeo ka moka ke ga pampsikela go tša dipapadi gape le modulasetulo wa Orlando Pirates Dr. Ivan Khoza. I would like to state that Mr. Evan Khoza told me that Senzo Meyiwa, my brother, was not shot by robbers. These were the actual words of Mr. Evan Khoza.
seo se sego sa tlhaka gabotse ga bjale ke ge ba ditatofatšo tšeo di dirilwego ke mokomezulu ke tše kgolo ga kakang go ka ba karolo ya tokete ya bomagolo 375 yeo go dumelago gore e tatetšwa batho ka moka ba bego ba le ka gare ga ntlo yeo nakong ya polao ya Senzo Meyiwa. Mosekaseki wa dipolitiki Professor Sithulego Matebese o dumela gore dipharamelato tša bosenyi kgatlhanong le meyara phetiši wa mmasepala wa Matjhabeng Thandukulo Khalipha di ka ama gampe seriti sa ANC ka Free State. Khalipha o pharilwe semmušo ka molato wa go betha le mebedi ya go tlontlolla seriti sa batswasehlabelo. Go thwe o bethile mohlankedi wa gagwe wa tšhireletšo yo a bego a leka go montšha lešhabeng la badudi ba bego ba befetšwe nakong ya kopano ya setšhaba ka kutlwanong kgweding ya Dibokwane. Maphodisa ka profenseng a tiišeditše gore mohlankedi yo wa tšhireletšo o butše molato kgatlhanong le yena gomme go letetšwe gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ka la 24 kgweding ya Mopitlo. Ditaba di tšwela pele ge Afrika Borwa e keteka mengwaga ye 30 ya demokrasi mo ngwaga go sa le boima go ba bangwe ba badudi go hwetša dipukwana tša boitsebišo. Se se latela nakong yeo monna wa mengwaga e 65 go tšwa Ganyesa ka North West a utulla gore ga senke a be le lengwalo la boitsebišo goba certificate sa matswalo. Se e tloga e le lepheko le legolo fao a palelwago ke go hwetša thušo go dikgoro tše fapafapanego tša mmušo. Monna wa dingwaga di le 65 mo Ganyesa yo go lafetseng ebile a nna a le esi o lebane le dikgwetlho tse dikgolo fa ntse a tshela botshelo jwa gagwe a sena lekwalo itshupo. O kaya gore ga ise a kwa a nne le lekwalo itshupo kgotsa la matsalo mo botshelong jwa gagwe. Ja sa le ke phela ka thata go fitlhelela gona yanong ke dula mo merakeng ya batho ke hirua ke batho mo merakeng go fitlhela dijara tse di ba di tsamaya. Ke fitlhela mme wa ka mo a bobola ke sa gone gore na ke moetsa eng ke sa a sa gone gore a tsamaye le nna re kwa go Home Affairs. Moagisane yo mo thusang a re o na atlega go dira kopo ya lekwalo itshupo la Gabina monongwaga morago ga go lebana le dikgoreletsi mo maitekong a fitileng. Ile tota re ntse ke re tsamaya re botsa Home Affairs motho a ba re sebela re komiti e tla ka la borago ga ena ga tswa ga ya ka la borago ga go tsena ko Home Affairs ya Ganyesa ga hitlhala komiti e dutse ba ne ba mo interviewa ba be ba re tshepisa go ba tla romela koloi gore e tle go latela mongwa go ga bone go paka le go correlate story sa gagwe sa se buang gore a ke nnete mme tota ke tla re ba dirile jalo ka gore e rile morago ke ha go tla re o mongwe ba ka Home Affairs ka se montse ka leina a tla a ba itlha mo gatisa menwana a ba moraga saene difomo tse dingwe di romela Pretoria for verification. Tona ya merero ya selegae a re go tlhoka kitso segolo thato ka metse selegaeng ke gona go dirang gore batho ba bangwe ba seka ba nna le makwalo itshupo. I started in 2022 going to several municipalities, royal families, meeting chiefs, councillors, ministers of religion, social workers to brief them about procedures so that they understand. Binang o santse a na le tsholofelo ya gore o tla bona thuso e a e tlhokang gore a tshele botshelo jo bo botoka. Tsholofelo Mogami wa dikgang tsa SABC Ganyesa. Mmago modiragatši yo a bolailwego Peter Mabuse o dirile boipiletšo bja gore molato wa polao ya morwa wa gagwe o fiwe šedi e kgolwane. Mosadi wa mengwage 62 o kgopetše toka go phethagatšwa go dumelela lapa la gagwe go fola le go amogela. Mabuse yo a tsebegago bjalo ka Mashata o thuntšitšwe a bolawa e sa le mesong ka Soshanguve ka leboa la Pretoria. Tonakgolo ya Gauteng o etetše balapa leo le wetšego ke leru le leso gomme a holofetša go thuša maphodisa go rarolla molato wo ka pela. Mao Peter Mabuse le balapa ba thungegile maikutlo. It's still a question mark to me that he's not gone, maybe he's around.
but it's so painful. Mabuse wa mengwaga e 46 be a tsebega ka Mashata Mosindo the noisemaker o tlogetše morwedi wa gagwe Sego wa Madi. Mabuse e be le ngwana a le noši ka gae. Mmago mo tlhalosa bjalo ka ngwana yo a bego a tliša lethabo go yena. He was very supportive. It's like one of my, I've got two hands. It's like one of my hands has been ripped off. Tona kgolo ya Gauteng e etetše lapa la ga Mabuse go iša mantšu a hlobošo. The problem we have here is hired assassins that are hired by other people to kill other people. That's the problem we have. So to arrest the shooters will not assist until we find who are the people who are paying the killers. Baagišane le bona ba sa itshwere mahlaa. Happy boy, always happy boy. Happy boy. This was a big shock for me. Mashata o tumile ka bokgoni bja gagwe kudu industring ya metlae. O šomile gape Tshwane University of Technology bjalo ka moswara marapo sehlopeng sa kgwele ya maoto sa Mamelodi Sundowns. He worked with students in the accommodation space, and it was just a sense of shock for us this morning as we met, and colleagues are just torn apart. Mabuse o thuntšitšwe metsotso e 5 morago ga go diragatša ge a bea otlela vene ya gage go tšwa lefelong la boithabišo. Dithulaganyo tša tirelo ya segopotšo le tša poloko ga se šo di tsebagatšwa. Go letetšwe gore tonakgolo ya Gauteng e tsebiše lenaneo la go hlompha kakapa ye. Mashaledi a badudi ba bararo ba Botswana bao ba hlokagetšego kotsing ya bese tseleng ya R518 kgauswi le Mokopane ka Limpopo a sa dirwa diteko. Diteko tšeo di dirilwego morago ga kotsi yeo ya go šiša dinamana tša mmele di kgonne go hlatha mashaledi a ditopo tše 36 fela. Seo se tliša palomoka ya mashaledi a 42 ao a hlathilwego ntle le pelaelo. Masaledi a batho ba bangwe gape ba le 36 a supilwe. Jaanong palo gotlhe ya batho ba ba setseng ba supilwe e eme go batho ba le 42. Baitseanape ba malwetsi ba tlile go dira diteko ka botlalo pele go supiwa masaledi a batho ba bangwe ba ba setseng ba le bararo. With the 42, like we said from the beginning, we depend on the scientific process to tell us exactly how many people were in that bus or were perished. If the number is not to our satisfactory, we will have to take the police back to go and do more investigations. Dinaga tso pedi di dirisana mmogo go kwadisa dintsho tseno le lefapha la merero selegae. Ramathuba a re morago go konosetsa dipuisano magareng ga batlhankela ba Botswana le ba Afrika Borwa ditopo di tla isiwa gae. As you can see, South Africans, we are 99% done. What we are left with, it's just for them to send us the documents we need and register the death. After death registration, we will be working with them on the documents we need to issue the permits. Ga jana letlha la go busetsa ditopo ga ise le itsisiwe fa dipatlisiso di santse di tswelela pele. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Mokopane. Barutwana ba sekolo sa primary sa Apex ka Lenasia ka borwa bja Soweto ba file molekgotlaphethiši wa thuto ka Gauteng go fihla ka Labohlano go nea šedi dinyakwa tša bona ka ga taolompe ka sekolong seo. Se se latela mogwanto wa bona go ya kgorong ya thuto go iša memorandamo wa dillo tša bona. Ba lla ka gore barutwana ba pitlagane fao tše dingwe tša diphapušing di nago le bana ba go feta 60. Badudi bao bantšhago muši ka dinko ba latofatša hlogo ya sekolo ka go hlokomologa bana mola ba pitlagane ka diphapušing. Barutwana le bana ga ba kgone go bala le go ngwala. Ba lla gape ka bomenetša le go thwalana ka sepitša gomme ba re hlogo ya sekolo e rakwe le semetseng. Moleledi wa kgoro ya thuto Steve Mabona o re ba tla leka go rarolla mathata ao ka ponyo ya leihlo. Dipapading, lesolo la Beyond Boundaries
le thakgotswe ka mono Afrika. Maikemišetšo a lesolo le la lefase ka bophara ke go kaonafatša papadi ya cricket lefaseng ka bophara kudu metseng ya badikobo di magetleng ka go aba di-container tšeo di bego di šomišwa go sepetša merwalo ka dikepe. Tšona di tla abelwa dihlopha tšeo di rutago papadi ya cricket fao di tla bego di tladitšwe ka didirišwa tša papadi yeo. Container ya mathomo e tsebagaditšwe lepatlelong la Wanderers ka Johannesburg mathapameng a Lehono. Lesolo leo le tsebegago ka Beyond Boundaries le thakgotswe ka India ngwagola ka diphalane pele ga sebjana sa lefase sa cricket ya banna. Yo mongwe wa dikakapa tša papadi ye ke Sachin Tendulkar ke kemedi ya lefase ka bophara. Nepogolo ke go iša papadi ya cricket dikarolong ka moka tša lefase kudu ditikologong tša go itopela tša fase. Bjale di dirišwa di fihlile ka Afrika. The significance for our players, for the community of Johannesburg, for South Africa is just incredible. We try and drive and level the playing fields within the Lions franchise, and certainly to get 250 kits into the hands of those in need. Sehlopha sa bana ba go tšwa dikolong tša primary tša Soweto le Alexandra e bile tša mathomo go amogela didirišwa. What we do and what we love doing is never done. Seeing a Kwena Mapaka, seeing a Kagiso Rabada, back then Makai and Tini, you know, it's our job to make sure that we, like these kids here today, there might well be a young Mapaka waiting in the wings. Go le bjalo baraloki ba bangwe ba baswa ba tšweleditše maikutlo a bona ka ga lesolo le. It feels special to me. Yeah. Getting these things, like I feel so special right now. It's nice because it's special to me. I can hit more runs and. Yeah, do you think you'll play for the Proteas one day? Yes, it's my dream to play with them. Setlabakelo se se na le megola e mentši gape se šoma bjalo ka phapuši yeo ya karetšago tafolo ya go bontšha mekitimo tšhireletšo ya letšatši le madulo. Bagešo di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.